urakoze nyakwigira kuri mu mbaraga urakoze cyuri urakoze nyakwigira urakoze amashime Yesu Kristo agureza Yesu Kristo agureza umugisha ndakamukije kandi mu izina rya Yesu Kristo amen wagize neza kuza bari mugenza wagize neza kuza ariko ibyo nibyo nagize neza muraza nagize neza muraza Amen. Amen. Baramugeza uyu munsi uratsindira umugisha wa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Turacana mu kwezi kwa gatandatu, turacana mu kwezi kwiza, wamaze kumenya ko ukwezi kwa Nafutali, ukwezi ko kunigana, wamaze kumenya ko ukwezi kwa mahoro, wamaze kumenya ko ukwezi k'ubuntu, wamaze kumenya ko ukwezi ku munsi muronka igishasha Imana kuremera. Buri munsi Imana itugira neza, turemera ubuzima, turemera kubaho. Amen. Yesu ashimwe. Ushize twarabariye uti dusenge namwe muze mutumire inshuti kuko hari umwuka mubi ugomba kwibasira amasida ntabwo wahagaze. Ibyo rero numvise abantu bari gukora ko binduru ngo mwigenda abantu barapfuye bazapfa n'icyo bazapfa. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 So rero we wagize neza, niyo mpamvu twaririmbye tumwagize neza muraza. Iyo uje mu nzu y'Imana wumvira amabanga, iyo uje mu nzu y'Imana wumvira amayishurirwa kandi ubaho kubwishyurirwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Abantu banje bishwe n'iki kandi muzamenya ukuri muzabaha kwidegemvya kandi ijambo ry'Imana ngo tugwana saba inyama n'amaraso. Amen. Amen. Amina. Kino gihe rero ni cyiza, bamwe nyine bizagenda ukundi ariko kandi abandi bizogenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero namaze gukora ko ukwezi kudasanzwe, ukwezi kwa Nafutali ntabwo ari bisigura ikintu kunigana no kurwana. Amen. Kwibutsa washoboye kuza dimanshi, azaba ari dimanshi ya gatatu y'ukwezi niba ntiyenze. Hariho tuba dufite sendesende, bamwe bari kuri sendesende murabizi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Karibu tuzagira ibihe byiza, Imana izatugirira neza. Tuba dufite umunsi udasanzwe. Kera barakora ibintu byo guterekera kandi byarakora kuri kiranga bakamugemurira bakumvisha ibyo bamushira byarakora. Rero natwe tuzagira umuhango, ntabwo tuzakoresha ihosiya, ntabwo tuzakoresha mese cyangwa ikinyobwa isa oya kubera urazinge kandi babushyiramo akantu nyine gakaze bukebuke ariko barawudiriwa urazibye. Yesu ashimwe cyane. Ugeze ku 80 kure kuboreza no kuzimba tuzakoresha ji izere ku 200 urumva nayo irazimba iraboneka kwizimba kubera itaborera. Rero tuzaba dufite umunsi mwiza, karibu uzaze witeguye uje kwakirwa n'abami. Murazi ukuntu bambara, ibitano bazifite, bambara amakositime kugira ugiye guhura n'umwami w'abami. N'ibyo niyo nyambaro bwiza kwambara kandi bigenda neza mu
izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Buriya n'umwambaro urerekana icuri, urerekana uwo ugiye guhura. Umumekanisiye umwambaro uzamumenyera ku mwambaro wiwe. Usanga ariko amagrise ari amavuta yirabura yitwa amagrise. Usanga yambaye itaburiya, ibintu biri ku magrise umenya turiya ni umumekanisiye. Umushoferi nawe nyine apana wa ambasade. Abashoferi ba ambasade baba bafise ama-uniforme kandi babategeka kwambara neza kandi baba bahimbana neza. Ariko abashoferi baziriya mu modoka nyine za transivile kubera baba bahimba 60 cyangwa 100 baba bahimba make. Kandi n'abashoferi ibintu bigora cyane. Abashoferi ni byinshi, baragurwa n'amalifti, baragurwa n'ibintu bitandukanye. Kwambara neza birabagora, siko biri. Nicyo bimwe n'abarobyi, reka mvuga abarobyi. N'abarobyi baronka amafaranga menshi. Hajya ngo barose nk'ibintu miliyoni 5, abarobyi babaha igice nyine ubwato bakamuhereza igice n'amahera menshi. Ni amahera menshi. Rero nta n'impuzu bagura n'amakositime. Usanga ahantu bita ku mbuga, bahita ku mbuga hariya muzanyaza ariko bahita kuki kumweha kumwenga oya hari ahantu bamaziganya ku mbuga hariya barobera bahita kuki ntabanzi kuri hitwa nta munyamakamba mpanga uya mu kizuka hirya ahantu baroba muri Nyanzarake apana mu Kagongo nta kintu gihari mu mvugo rero hasanga abantu bagororotse barindiriye kurya amafaranga y'abarobyi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Naho amafaranga ahereye. Amen. Mu mvugo usanga hari utuzu twinshi kandi basanga abakongomani, abatanzaniya n'abanyarwanda basanga abantu bo ku mvugo. Rero keneye kumenya abantu bo muri ibyo bihugu Bujumbura ntabwo ushobora kubona, ariko ugiye mu mvugo uzabasanga. Kubera iki? Rero amafaranga barayaronka, ni kuba bari imyambaro. Niyo mpamvu bahereza abo Batanzaniya, abagabo b'i Tanzaniya, abo bagabo bo muri Kongo, abagabo bo mu Rwanda baronke nayo kwambara. Urumva baherera muri ibyo bari kuba barabasororera. Rero imyambaro ni kuba barira ku myambaro iragaragaza icuri, iragaragaza n'uwo mugiye guhura. Imyambaro iragaragaza n'uri we ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Barutimayo yari yambaye igihuzu, yari yitamo amavoka, yakuramo ibintu bitandukanye. Barutimayo niyo mpamvu yambwiye ngo maza wiyambura icyo gihuzu. Yesu ashimwe cyane. Yitanamara mu gihuzu, yambara cya gihuzu cyari gicafuye, cya gihuzu cy'abasezi, cy'abantu basegerereza, cya gihuzu cyuzuye inda n'imbaragasa, yambara uwundi mwambaro mushasha. Amen. Abapatiri, abapasitori dufite imyambaro. Yesu ashimwe cyane. Dufite umwambaro. Ubu iterambere ryaramaze kuza, sigaye mbona abapasitori bambara ziriya kanzu za buyengero, zo mu buyengero, amakanzu ari umupasitori. Yesu ashimwe cyane. Kandi zigwa amafaranga menshi, kagera kuri sitade yambaye ziriya byose kuriya nyine. Biriya nta cyaha birimo, bifite icyo bisigura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Impamvu bariya bagenzi bacu, bariya abakozi b'Imana bambara, bamaze kwambara imbere, bamaze kwambara ikanzu ndende ifite icyo isigura, bagaca bambara umugozi hagati y'ibiri muri Bibiliya, wambara ingofero, ukenyeze, byose n'ibiriya bagira. Bagaca reza ko n'umutamana. Amen. Kandi iriya bitamana ifise n'amabara n'icyo isigura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero abandi bagenzi bacu abibona ati reka mbone ko nawe yambaye ikanzu, mugenzi wacu wo mu Muyezi yambaye ikanzu yera. Yesu ashimwe cyane. N'agakofero kera. Nanjye ngo ni pasiteri kugira babone neza, reka ngende nambare biriya atazi siguro. Rero kwambara ikintu cyose uzi iki uzi siguro nicyo byambariye. Ari ukanda ukamenya icyo usigura, ari sentire ukamenya icyo usigura, umukenyeze ukuri. Yesu ashimwe. Reka dusome duhagurutse ijambo riza kudufasha uyu munsi w'itanguriro 32, duhere ku murongo wa 23, urupapuro 39. Arabajana
arajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yaravye byose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwezi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku munsi wo kunyonga itako ryiwe. Umunsi wo kunyonga itako rya Yakobo arahinyagara, bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura ukuntu kwezi utamitse. Aramwishyura ati sinkurekura utamezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwibwize yibarira. Aramubaza atumariza izina ryanjye, amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacyariho. Izuba rirasa akirenga, Peniyeli agenda acumbagira itako ryiwe. Icyo nicyo gituma Abisirayeli batarya umunsi w'ifyinga uri kunyonga y'itako na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku munsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. Icyo ni ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nakoreye ko amajambo uti tsindira umugisha wawe. Amen. 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 Ntukemere kugira defete mu buzima bwawe. Niba uri umunyeshengero, niba uri hano, ntukemere defete mu buzima bwawe. Ntukemere kuneshwa mu buzima bwawe. Hano twumvise inkuru n'ubuzima bwa Yakobo. Yakobo yagize ubuzima butandukanye, ava kwa Labani asubira iwabo. Amen. Amen. Hano bivuga iki? Impanuro ihari no kugira ngo wewe ubwawe urwane n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Urwane n'Imana yawe gusa, nturwane n'abasi bawe. Amen. Abasi bawe mu buryo butandukanye. Hari abantu uriye kurwana n'Imana, ndakora ibyo urwana n'Imana, turaza kubikora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abantu uriye kurwana n'Imana, barwana n'abantu. Muri kunyumva umuntu yavuze, umuntu yandutse, umuntu yarizene, ukagenda mu gihe kuba turwane nawe. Oya, ntuzi cyane icyo, ntuzi n'icuri. Urwana n'Imana yawe gusa. Amen. 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 Nushaka kurwanya kurwana n'umuntu, ntabwo wamushobora. Amen. Ntabwo wamushobora. Yakobo akiri mu nda ya nyina we yitwa Rebeka, yatawiye kurwana akiri mu nda ya nyina. Icyo gihe byageze gute? Yaragwanye, agwana n'ihasa yiwe Esawu. Baragwana gushika naho Rebeka asaba Imana ati Mana nisabire gupfa. Bariko baraterana ingumu mu nda, bariko barapfa, inde utabura kuvuka. Ubundi amahasa indega yasabiwe umunsi umwe, niko muranyumva, kandi bamukira umunsi umwe. Baba bangana, ariko kugira ngo abantu tubatandukanye, umwe tumwita bukuru, undi tumwita butoyi. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Nayo ubundi baba bangana. Rero Yakobo atangura gutera intambara idari mu kwa nyina Rebeka. Amaze kuvuga uko Imana iramubwira uti mu nda yawe hari ibihugu bibiri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Hari amahanga abiri mu nda yawe. Cyawibwira wikoreye Burundi na Kongo. Abantu bari mu Burundi no muri Kongo n'ibintu bakora. Urumva uri umubyeyi, wumva atari ikibazo. Wumva atari ikibazo. Turiyahure ntupfa, ni kubera wikoreye ufise mu nda ibihugu bibiri, ufite amahanga abiri mu nda yawe. Bibiri ivuga ngo umunsi wo kubyara Esawu yaciye afatwa ku gatsinsiri na Yakobo ari ndani. Bariko barabyanza ababyeyi, bariko baramufasha kubyara. Tubindi biki ntabwo kandi babibona. Bahejeje ama yafashe yakwezi. Niko byagenze, niko bibivuga. Kandi maze Isaka amaze gusaza, ashaka guhezagira imfura yiwe Esawu. Aramubarira ati mwana wanje ngomba kuguhereza umugisha. Genda uhige, unyumvirize neza, genda uhige, genda ushakishe
inyama nziza uteke ibyo kurya maze ndaguheshe umugisha. Amen. Ariko imbere yaho Yakobo yarabyumva. Yesu ashimwe cyane. Yatanguye abyumvira mu nda kwa nyina, akaba gutera intambara kugira ngo abe ari we yitwa imfura. Biranga aravuka. Amaze kubyumva na nyina bari kumwe, arumva ati papa abariye sako agomba muhezagire. Ubwa mbere yantwaye umugisha abupfura. Ubu rero ngomba nabitikirike kugira ngo ndamutware umugisha. Unyumvize neza, hano hari ibyiyumviro bibiri. Icyiyumviro cya mbere ni ukumenya neza yuko Esawu yari umuhizi. Abantu bahiga bahizi, yari umuhizi, yarahiga. Unyumvize neza ibyo byiyumviro. Umuntu ahiga aragenda mu ishyamba, ntaba yambaye n'impongo, ntaba yambaye n'imburu, ntaba yambaye n'ubukwavu aho barongera. Sibyo none? Aragenda ashobora no kugenda akarondera ari kumwe n'imbwa, uwo munsi akabura, n'ejo akabura, kuko ntarande mu baba bavuganye n'icyo gikoko. Uriko muranyumva? Ibyumviro by'ubuhigi. No mu isi hari abantu bari ubwoko bubiri. Abafite ibyumviro by'ubuhigi, abo nabo ni ba bandi bagenda batoragura mu ishengero, akagenda gushaka buwate. Muriko murabyumva? Muriko muranyumva? Ariko Yakobo we yari umworozi. Umworozi bivuga iki? Umworozi araplanifya. Yesu ashimwe cyane. Uti nzatunga imerizi, ingurubizi bizagenda ukuzizo kunuku nihagera ku ipasika nzobagaza ibiri. Yesu ashimwe cyane. Nenda gushakisha ngo agende guhiga. Muriko muranyumva? Yego. Byageze gute rero? Abahigi bari bajambo byaba bimuka bakurikirana ibikoko. Kera babita abanomade, baba bari hafi y'abantu bita abanomade. Ntabwo bagira aho baba. Yesu ashimwe. Kuko bashobora kuba muri iri shyamba ibikoko bikarangira bakimukira muri iri shyamba. Turi kumwe? Ariko aborozi baguma ahantu bari ahororeye ibitungwa byabo. Abahigi namaze kukubarira ko ntarande mu bagira, abo ni ba Esawu. Ariko aborozi baguma aho baba batunga ibitungwa byabo. Umworozi araplanifya, umuntu aplanifya. Umuhigi ni umuntu adaplanifya. Umunsi umwe rero Esawu aragenda guhiga, arabura ikintu afatisha. Araza abarira mwene wabo, tizariranyishe ibiharage. Ibiharage turashonje, umva ucuma umugisha cyari twa bukuru, wowe twe butoyi tico gusa, cyo ni bisanzwe. Inzara rero izakuvugishe amajambo atari yo. Kubera iki? Wewe Yakobo yarazi imbaraga zo kwatura. Yakobo yarazi imbaraga z'ijambo. Amen. Yesu ashimwe. Muri kunyumva? Ntuzokora ibintu nk'imikino, oya. Ntuzobwija nk'imikino, oya. Abantu ibintu birabica. Yesu ashimwe cyane. Abantu ibintu birabica. Akagenda akavuga umuntu nabi. Narakubariye n'ubundi abigusubiyemo. Uwo ari we wese yera umubare amajambo meza. Yesu ashimwe cyane. Muhezagire, uvuge neza. Biri uri kuramuvuga ko neza, bikugaruka ko wewe, bigira impact kuri wewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Umva ari amajambo uye sinakuza ngo ntuzavuga amajambo mabi ku muntu. Mugabo umenye ko yamuvuze ko azagira impact kuri wewe, azakugarukako. Ni nka kujya gutera umupira ku ruhome no kugaruka. Siko biri? Ntawakinye umupira, siko biri? N'amajambo rero afite imbaraga. Bigenda gute? Avuga ati no, nta kibazo. Urabyemeye? Yego birabyemeye. Naho basinyiraniye, ariko byanditswe mu ijuru. Maze Yakobo aramereza byavye gute? Agenda akora abavyeyi, tumba rero muri gihe twabukuru byageze gute? Byageze kuno baritwengera abavyeyi. Kumuranyumva? Umunsi umwe rero Esawu amaze gusaza, amagara Esawu kigenda uhiga kuno. Abariko baravyumva. Abavyeyi rero ni beza.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Yarakunda umuhereza, abahereza burya barabakunda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ababyeyi bafise ubwenge bw'Imana, rero uri umugabo uri hano uzagafirisha umugore wawe. Kubera iki? None umugore ari wagutekera ibyo kurya, sibyo none? Ntabwo berifisha ko bitarimo babita iki? Bya bintu bisa na vere. Isombe ryo rarizi rumba risombe. Nafata amashugo ya vere, urapasa na vere agashiramo urayarya. Yesu ashimwe cyane. Umva abagore n'abana beza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abadamu n'abana beza. Rero niyo mpamvu bagabo Imana iduha ubwenge kandi dukunda abagore bacu, kuko iyo ukunda umuntu ntabwo umubabaza, ariko kandi n'abadamu mudukunde nk'abagabo banyu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibiliya iravuga ngo Isaka amuha umugisha wose wo mu ijuru, amuha umugisha wo mu majuru, amuha umugisha w'imvura, amuha n'umugisha wo munsi y'ubutaka wose wose, amuha ubutuzi bwose. Asohotse ubundi araza, azana impongo n'inkwi, arateka, ashyiramo ibirungo, ashyiramo bayita guki, apana magi, onja, ashyiramo onja. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tazi onja. Ashyiramo onja, arangije azana mu mubehe wuzuye ibyo kurya. Amen. Abari se wiwe ati papa nazanye wa muhigo kivuye mu guhiga kurondera gushakisha, kivuye guhiga ati papa ati koko rero cyakunye impongo natebeje twagwanye tiba Imana yawe ariko yabanye nanje. Papa aramubariye tumugisha uravuna, baramugeza tumugisha uravuna, uzakubesha kumugisha ngo tuvuna azabakubisha, baramugeza tumugisha uravuna. Se ararira, aratugisha ararira ati namaze kumugisha Yakobo, ariko numvishijwe atari igiwiwe. Kumbe nyina yabitekinise nyene, baramenya uko abikora. Isawa kwa makaruru uti ndakwingize naho atakoba gasigaye nta nakamwe namuhagisha wose. Amen. Kubera yagiye kuvuga byose, namuhagisha w'ijuru, wo majuru, w'imvura, wo munsi y'ubutaka wose wose, utuzi bwose ndabuguhaye, nta nakamwe yarasigaje. Yesu ashimwe cyane, kuko yari yagiye kuvuga ijambo. Amen. Amen. Yari yagiye kuvuga ijambo kandi kondisiyo yari yashyizeho yari yaziranguye. Amen. Aramubari ati navuze ko uzoba umuja wiwe wa Yakobo, ati kiretse ikintu mbona gisigaye n'uwigaragambya ugakoresha inkota ukamwica, niwe uzocurokurisha wose. Niyo nzira yonyine isigaye. Yesu ashimwe cyane. Tuwigaragambye uveti rwanwagisha atari urwawe ndakwica, maze kukwica umwe bazabasigaye aca tuzosigara mugisha wose. Arivuganye tureka maze yibakigwe tariko ndamwica uvuga yindi yishi Abeli. Nyina bayatumvise aca mubyura mu gatuturu, kuko murabyo mu gatumiriza ndabusabya kose nyine ko amaraso yawe ngaha genda kwa nyokorobe kwa barabani muri kiriya gihugu cya Mesopotamiya irahani, ugumeyo sijapora ikisiga mwene wajya muteye ko gukerera. Aca byuka iryo joro, yari afise imyaka 15. Yakobo nuko imyaka mike yahagenda urugendo kw'indwi ibiri. Cha wiyumvira urumwana w'imyaka 15 wenyene mu bugaragwa mu butayu, aragenda maze umwana muto agenda n'amaguru hafi indwi ibiri. Niyo mpamvu nakoreye ngo umugisha uravuna, amavuta nayo agateza intambara. Yesu ashimwe cyane. Kino kintu gifate ku mutwe.
umugisha uravuna, amavuta nayo agateza intambara. Ahantu hari amavuta hazateza intambara. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ahantu hari umugisha ubundi uravuna nyine urabyumva, ariko nta mavuta, ufite amavuta azaguteza intambara. Ndetse kukubarira uzabona abantu banyura urumogi, bajya abantu banyura urumogi, bagirane bambara gusa bagirane. No, ni kubera iki Satani abirasira kuko hari ikintu ababonamo Imana yabashyizemo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Sipapururiye nuko hari imbuto Satani bayababonye imbuto ujyazo iki reka namukoreye iki nabi yuko amasezerano atogushikaho. Rero nubona intambara nyinshi mu buzima no Imana yabashizemo ikintu gikomeye, Satani akagwanya nacyo nawe ukabibona uko. Nakora ariko abana banyura urumogi, abana babirara, nuko hari imbuto ibarimo mu izina rya Yesu Kristo. Nakora rero kuri igihe cyo kunigana kugira ngo bavuke babone imigisha, nawe ubone umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Aragenda rero Yakobo ageze ahantu hitwa Iruse araryama, yari afite ubwoba bwinshi. Igihe cyari gishaho ahantu hitwa Iruse haba ibikoko bita idubu. Niyo mpamvu Elisha yahamagaye idubu zijya abantu bari bamututse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Abahanuzi barabatuka, abahanuzi baradutuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu we wiyumvira yuko atazagutuka, tuzaje mu by'Imana, uzagume mu nzu uri kuranyumva wiyugaranye udasohoka. Wabyumvishije? Nusohoka bazavuga ngo yiraburiye mu nzu, nusohoka bazavuga ngo yagira izobe mu nzu, ngo yisize mu mukorokoro, bayita mukorokoro, mukorogo. Wabyumvishije? Niba udashaka bakuvuga uje wihambe mu nzu, wiyugaranire mu nzu udasohoka, uje kwibarabara, aho nabo uzakuvuga, bazakuba bakubonye, bazavuga ko wirabuye, bazavuga ko wagize izobe. Ko bavuze ngo wagize izobe bazavuga ngo wisize mu mukorogo nyine nk'uko wabikoze. Wirabuye bazavuga ati urabyumva nyine, washaje bazavuga ati urabyumva nyine, yambaye kwashi byagenze uko. Udashaka ko bakuvuga uzobe wiyugaranye, mugabo gasohoka bazakuvuga. Niko muranyumva? Nako ari profeti Elisha baramututse ageze aho hantu Iruse ahari ibikoko by'idubu, ahamagara tugereza, Mana yanjye ndategetse bajya abantu banutse ibikoko kunyere bibagiye baragize bigiye gukunyera. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Elisha baramututse n'abandi barabatuka, Yesu Kristo baramututse baramuhezagiye. Yesu ashimwe cyane. Tubize mu nkuru nziza, we rero ushaka ntibakuvuge, ntibagutuke, we urinde nabutarumana w'Imana. Na Shetani turayituka, ari Shetani. Yesu ashimwe. Maze afata amabuye yubaka akazu araraho, afata ibuye arigisegura. Aho nyine yari ari yose kuri Aburahamu yari yigeze kubakira igicaniro igihe yari avuye Harani, y'amabuye yubaka yanzu y'Imana cya gicaniro. Inzara, afata inzara, umuruho, ubwoba, arasinzira. Atangura gukubirika n'ijuru, atangura kuvugana n'ijuru, abamarayika baramanuka bongera baduga. Hejuru habona intebe y'Imana, arakanguka yumva ijwi. Yakobo ati Imana sogokuruza twabisomye, nzagendana nawe. Abyutse avuga naraye mu nzu y'Imana ndabizi. Acyayita i Beteli. Avuga ngo nigaruka amahoro nzahubaka inzu y'Imana. Afata amavuta y'elayo ahashyira icyibutso. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aho ni hari imbaraga z'amavuta y'elayo. Yesu ashimwe. Ari hubatswe urusengero. Niyo mpamvu nababarita niba ushaka kubaka, niba ushaka kugura parcela, ngo dusengere amavuta ubwire yasukemo. Ibyo bintu biza gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ni ibanga bizi bake. Yesu ashimwe. Sinzi ko muzi umugani wa Kandoro na Kindoro. Ninda ubisonga yabisomye histoire ya Kandoro na Kindoro. Ikanda wachire kumaye ngatoye. Kandoro na Kindoro bose barabasuma bakomeye, basuma konje. Umwe yiba muri quartier imwe, undi akiba mu kindi gisagara. Nuko umari bari yatumba
Dio yitwa Kindoro. Kindoro urumva umusuma gito komeye. Ngo magende kura muri iriya village kiya gisagara umusuma kombyo yitwa Kandoro. Aragenda rero Kindoro aca mu ishamba asanga Kandoro yesize ivu umutwe ipito ifu kugira ngo agire mwimbi hari kera. Ubu urazi ko bashira mu hariho produits y'imvi n'abagore barakunda imvi cyane muze kubona babita ngo imvi gasanga ushatse yose ni imvi. Rero icyo gihe iriya nozeye mu korogori ya bwaze n'iriya tenteriza ari bwaze acafata ifu agasiga mu mutwe ukabona ko ari imvi acambura impuzu kugira ngo aboneka ko ari no mutama acazararima atebe twatsi mu ishamba arindiriye abantu yambura. Araza aramuramuza niba aho gutama tijyewe nitwa Kindoro umusuma kombya na ntawe gondangira ku muntu yitwa umusuma kombya nyine yitwa Kandoro. Tumva tubisa nenda kugira inama tinurengana no shamba ukigira kuzo ya mbere ni haba ucubaza ariko rero kugira ngo bigende neza umufate reka imbuto zose ubise n'ibirato byose ubisige ngaho ucugenda wiririsha ucumbagira aca kwakira mwirimbuwe tagufashe ahereze n'impuzu apambike kuko azabwirimbuwe yuko wahuye n'abasoma tusukumba n'ibikuri arambura byose aramusigira. Arashitse hano aramubarira arashika hano ndaja cumbagira ati ndagira kwa Kandoro Kandoro n'umusuma kakwa waciye ndacianana n'umuntu waciye ko afite ibisi zifunuku yanyambuye ni Kandoro. Tubwiriza rero ubu rero wewe nducitwe Kindoro bari umusuma komeye iki wewe aho Kandoro tumwise Kindoro no musuma komeye we nawe usubiye kwitwa Kandoro wari umugariso. Rero Yakobo nawe cyaramushikiye narabana agera kwa Labani arakora imyaka n'umushumba. Amaze gukora iyo myaka icyakurikiye n'ikihe hakurikiye yuko ageze mu bigero byo gushaka arabarira inarume mfite abakobwa beza none se waba umugore ndageze mu bigero arangatumva umuco wino ntabwo uwuzi. Umuco wino bigenda gute utwa inka iyo mpamvu uzakobwirwa Yesu ashimwe cyane. Nabajije iyo nari muri ryasoro bambara inka nziza n'ibihumbi 600 ariya no kuri televiziyo none numva ko ari sawa kanyana ni 250 numva ko kokwa n'ingana zingana. Tubiriza rero zakwa inka zirindwi kuri imyaka 7 arakora yamugiriye uriganya inshuro 10 inarume arasubira tumva amuzanira ubundi yareshimye rashe acamuzanira ubundi mwijoro aramuraba tisubira inakuza toya mu migezo yacu umukobwa muto y'acha umukobwa mukuru twoke naje uwakuze nawe umukorere amukorera imyaka 7 agize rangati no izinga wagize ifoko zibyara yamugiriye uriganya inshuro 7 urumva Kandoro na Kindoro rabyuka kimwe ku kindi. Nuko ageze ahantu ariyubira uti ubuzima nagizemo zotunga abana banje gute zotunga n'umugore banje gute. Adesida kugenda amaze kudesida kugenda gusubira iwabo kuko Imana yambwiye kizabana nawe abigira mu ijoro kuko se yashaka yuko abana biwe n'abuzukuru biwe bagenda. Niko kuko muri Tanzania sinze n'urongora mu Tanzania kazi ukamurongora muri Tanzania uzabuzana n'abana bero zabaza uzaza wenyine mu Burundi habushitse n'urongora ubundi abazige bazaguma hariya niyo bice y'Abatanzania utaragenda muri Tanzania Rwanda rwamenye. Yesu ashimwe cyane. Niko byari bimeze rero amaze kumenya ibyo aca bacikana mu ijoro. Abacikanye mu ijoro aragenda Labani acarondera ingabo n'abasirikare Antreta naho ategerewe n'izindi ngabo za Esawu yakumye mu bintu biti n'itozo agenda mu ishamba yigisha abaroberi abantu bazafata kugwanya kandi yari yaciye hafi y'aka 22 irenga 22 kugira ngo azagwanye yice mwene wabo. Umva ingabo zibiki n'imane zibiki ariko aragenda Labani kumutegera
marayika araza aramufata tumviriza ntumwice mureke amaze gushikayo kubashikira aho yari ari ku ruzi kwa Herode hakurya ya Yorodani arashika agira ubwoba bwinshi yahose ni gukorera databuka ibigenda bigenze gute ragatumiriza perezi bigwa mana byanje ngagiye mu igwa mana cyanje kandi udabisanga wowe ndamwica yakona cyarafise kumbe cyari gifite Rasheli cyo gigwa mana nawe Rasheli Yakobo yaramukunda cyane na se yaramukunda kuko urumva ko yari umwana w'ubuheta niko bamwita umwana wa kabiri bamwita ubuheta yaramukunda cyane Rasheli bicagenda gutarabyumva acagenda kudogoga ayishirayo acarurira hejuru aragenda Yakobo mugeti sopa mu masema yose kubisangana ubwo nuko nyene hanyuma aragenda agiye kwa Rasheli Rasheli ngururuka kwenda gusopa agati ntabwo nuruka kubera nagiye kuzuba buriya izuba nyene izuba rirakiza izuba rirakiza ibintu byinshi ta kisoke yabakiboruza kuri yandogoka Yesu ashimwe cyane amen 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 Yesu ashimwe amen nuko baragenda abakiza igitero cyarabani haza rero inkuru kutisa nawe azanye abasirikare hafi 500 abona ko ari arenze igitero cya mbere agikiza aje gutora nabo muri kumwe bose acaronka ikintuga kuganiriza kumvikanisha we na Esau afata ibintu ugiye gusoma muri trade afata inka ibiki byinshi kugira ngo agende amuhereze ndetse sindi bikungu gusa yamuhaye ibintu bitari bike acafata bigabura mu kubiri ibyo bintu bigabuye mu kubiri kugira ngo nafata bimwe basi umuco wa kabiri ukire niko yiyumvira acha yitaho hantu mahane ugiye gusoma ku gice cya mbere murongo wa mbere nuko Yakobo akomeje urugendo maze abamarayika b'Imana bahura nawe Yakobo ababonye aravuga ati handiho ingabo z'Imana zishagaje yitaha ahantu Mahanayimu acha yita Mahanayimu bisigura iki bisigura kazi biki Mahana ni muri sengeriye ni kabiri Mahanayimu na makambari imbere n'inyuma uti Imana yashyize ikambi yo kundinda imbere n'inyuma muri kunyuma umwe wangwaniriye Irabani undi agwanirira imbere kuri Esau hari abamarayika rero bagiye kukurinda gushika ku Imana kuvuze ko mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ngo hari abamarayika bagiye kukurinda kugira ngo ushike ku Imana yakuvuze ko mu izina rya Yesu Kristo umva turaca mu gitutu cy'urupfu ariko hari mutwe w'ingabo z'Imana ziturinda buri munsi Imana rero yamweretse ko nta biriho yumvirize neza nta biriho nta bizoza nta biri inyuma nta biri imbere Imana iri kuri control y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umva nugira mugiye gukomeye uze kuko Imana yakugwaniriye muri kahise amen uzabwita Imana yakoze biriya n'ibindi zabikora Yesu ashimwe cyane ntuzatinye kuko Imana yashyize amakambi imbere kandi uko yakugwaniriye kuriya ingabo yakoresheje kugwanirira sizakoresha ingabo yakoresheje kugwanya Labani gutsinda Labani sizakoresha kugwanya Esau amen intambara cyangwa ingabo yakoresheje kugwanira muri kahise sizakoresha kugwanirira ejo hazaza amen ugiye ukwizera ubyumve ko Imana ihari ku buzima bwawe ugiye gusoma ku murongo wa 4 wa 7 wa 3 yavuga ngo abakumano 400 nibo bari bazanye kugira ngo bice Yakobo umva hari umwasa akomeye Yesu akimwe cyane amena tutokwivurisha amaboko Esau yagize entraînement afisa abasirikare 400 aje kwica abana biwe n'abagore bose n'abenge 400 uwo mwasi wamuvuma ufisa amaboko abiri wamugwanya wewe wabishobora umwasi ntabwo wagufitiye nubwo ubushira ababumvikanisha umwasi wewe Rwanda wariteguye kandi yiteguye kuva kera umwasi ntakeneye ubuturuzi bwawe akeneye ubuzima bwawe ariko ubuzima bwawe
n'Imana yeye ufise mu izina rya Yesu Kristo. Tubona ku murongo w'umunani ngo Yakobo arasenga. Amen. Yakobo arasenga maze Imana iramwumva imuhindura ubuzima. Amen. 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 Wanguruke dusenge. Wale petushie bandini bokita zamani data kuriwe narosudiko Imana niyo kwizerwa. Tuzagwane n'umuntu, tuzagwane n'abasi bawe, ubwawe ntabwo wabashobora, ariko urwane n'Imana yawe mpaka gutsindire umugisha wawe. Ngo Yakobo afata marayika, wafata marayika ngo ndekura utambezagiye, ngo ndekura utambaye umugisha, ngo sindakurekura. Avuga ngo ndaguhinduye Ishirayeli. Ishi isigura iki? Ngo kurigana n'Imana ngo n'abantu kabatsinda. Amen. Iyo niganye n'Imana ukayitsinda, abantu baba barangije kera, maze baba banayita Peniyeli, ngo risobanurwa mu buryo bw'Imana, ngo nabonye muri fase mu maso y'Imana, ngo ariko ntacyo nabaye, waba wanagenda Peniyeli. Amen. 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 Tugia dusenge ukimana tibana wirakarire wishakurire. Yesu ashimwe cyane. Ukuri tigere ikwereki kutahorera ikwereka abandi, ubwo birashoboka abandi mukaba mwavukiriwe kwereka inaka fisiki. Yesu ashimwe cyane. Kwerekijeho sino umwana wawe, mbarira ko ntari umwana wawe. Yesu ashimwe cyane. Uri umwana wawe. Amen.
Amen. Yesu ashimwe. Ngo bagwana guhera saa 3 z'ijoro gushikana hafi saa 9 mu bucyo abona ngo ngiye kwira. Amen. Niyo mpamvu ngo amaze kumuca ku munsi yari yacumbagira, agiye gucumbagira yereje kubigira, abona aracumbagira, amugwa mu nda aramuhobera. Amen. Amen. Rero usenge Imana kubera iki gihe siniki ubarira Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amina. Widogere basibana tukadogere umuntu. Ikijambo ryawe rivuga ngo zabugira umugisha, zabyara gushika nuzurisi, uzamba amahoro. Wibitsira amajambo Imana yakubariye. Yesu ashimwe cyane. Wibutse Imana amasezerano yakuvuze ku Yesu ashimwe cyane. Ikijambo ryawe gifite ububasha, ijambo ryawe rirakora, ibyo wasezeranye birasohora. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Kuti marayika w'akazi, marayika w'amafaranga, marayika w'amahoro, ndagufashe sinakurekura. Ubundi igihe tuvuze ngo shalome, ubundi igihe tuvuze ngo amahoro, iryo jambo risigura iki? Riri mu bintu byinshi mu Giheburayo. Risigura ngo ugize amahoro uri umunezero, ugira umunezero, urabohoka, harimo gukira, harimo byose. Bisigura ibintu bishika birindwi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amena. Amen. Harimo imbabazi, harimo ubuntu bw'iryo jambo amahoro. Usenge rero buri muntu wese arazamura isengesho yiwe, afata Imana zitakurekura utabaye iki. Sinzi icyo ukeneye. Niba ukeneye inzu, niba ukeneye umugore, niba ukeneye umwana, niba ukeneye diplome, icyo ukeneye urakizi. Niba ukeneye gukira, niba ukeneye viza, niba ukeneye kubohoka, ubwete sindakurekura ikintu utakimpaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Yesu ashimwe. Ubwete sindakurekura utabaye umugisha wose. Niyo mpamvu tsindira, twavuze gutsindira umugisha wawe. Nakora ibyo gutsindira umugisha wawe, nakora ikuntu ugira umugisha wawe uroga. Urabarira Imana, Mana rabi nibi. Ijambo ryawe riri kunuko sinakurekura. Marayika wo kubyara, marayika w'akazi, marayika w'amafaranga, marayika w'igisidakurekura utabaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi wahugije ku maso wumva kuri kurarigana kuko ngo hari mu ijoro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bigusamaza uretse protokole bakomeze bakurabira telefone yawe, bakurabira isakoshi yawe yuzuye amafaranga. Protokole ntabwo bagenda mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Ya protokole ntukagende mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibaho mu isengero haza abantu bose kandi turabakira, ariko kandi aba ari ikibazo. Ukomeye cyane iz'umuntu y'ibyo bashikama mu ishengero. Ntabwo hari hano n'urundi rusengero. Uwo muntu ntabwo ari yariko, ntabwo hari hano, hari mu rundi rusengero. Ariko umuvumo udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Agakomeza yikwigira n'ibindi. Amen. Ntukibe mu rusengero nawe ubona amafaranga bayakuroreye hasi uyatore. Yesu bakunda gusengera kwa patiri. Ejo niwe yabarimba nawe yaba telefone uyibagiye. Kandi kwa patiri abara abantu imiliyoni n'imiliyoni, tube turi abantu ibihumbi n'ibihumbi. Muba kwa patiri ni miliyoni n'imiliyoni. None hano haba imiliyoni n'imiliyoni ntibibe, ahantu hari ibihumbi n'ibihumbi ntiwakwiba. Kweshera Imana. Ushaka gufukira, ushaka kuva kwasoma. Ibyo ari kwari ari umuntu avuga ngo njye amashika wa mu nzu y'Imana, ni telefone mu nzu y'Imana, ni ibyiki mu nzu y'Imana. Cyangwa mu cyo n'ingombe Imana udikora. Ari muri yavuze urabikora ariko kibaza ngo ariko umusumwe irakwereka bitahwanye nawe. Nakore umuntu ntabwo aheze imyaka 3 abikoze ibyo bintu. Mugabo ubuzima buri we n'ubuzima nyine bwabo aba ari umuntu mukomeye. Wakiba amafaranga mu nzu y'Imana, hama kazatunga amafaranga, iyo niyo bari Imana. Urindana tuyu munsi ejo najyana mugabo iyo ntihaba ari Imana. Ugaca wongera ko n'ibindi bitagira ubutwe n'amaguru. Abari kuri kamera batugereze ngaho twinjira mu mwanya gusenga. Buri muntu wese afata Imana yiwe, afate marayika wiwe, anigane na marayika wiwe.